Dobar dan i dobrodošli u još jedan naš video. Pošto je do sad snimala baka, sad će ideja nešto da nam snimi. Crtat će nam nešto sa papirića koji ima u ovoj činici. Izvući će jedan papirić i na njemu piše šta bi trebalo da nam nacrta. Na papiriću piše kuća. Sad će teto da nam nacrta i oboji. I evo ljudi kako izgleda naša kuća. Sad će Teja moja da izvlači još jedan papirić na kome ćemo vidjeti šta piše. Pa će i to da nam crta. Na našem papiriću piše povrće. I sad će Teja da nam to lepo nacrta. I evo ljudi našeg povrća. Tu imamo paradajz, šargarepu i papriku. Nadam se da je bio interesantan ovaj video, pa se vidimo u sljedećem. Pozdrav!